prvi od 3 novogodišnje koncerta koje ćemo održati u ovoj sali. Prvi je, kao što znate, vidite, večeras, sutra je nastup mlađih dječjih ansambala i preko sutra imamo nastup starih dječjih ansambala. Na početku dajem reč gospodinu Zoranu Marinkoviću, predsjedniku društva, da vas pozdravim. Poštovana publiko, dragi naši gosti, predstavnici Puls radija, predstavnik Huda Bolić, predstavnik Huda Okarina iz Grocka. Meni je izuzetno drago što mogu ispred duše i Huda Stevan Štrbac da vas pozdravim i da se zahvalim na ovoj večerašnji posao. Nadam se da ćemo svi skupa zajedno uživati u programu koji su za vas večeras pripremili članovi amaterskog ansambla Huda Stevan Štrbaca. Ja verujem da oni imaju sve primesi i atribute pravih profesionalaca. Nadam se u što ćemo svi uveriti. Takođe, koristim priliku da vam zaželim srećne novogodišnje praznike, božićne praznike i da svi zajedno u lepoj atmosferi sačekamo Novu godinu. Živjeli! Sada, pre nego što počne zvanično program, koji će trajati neki 70 minuta, u kojem ćete, nadam se, uživati, pošto je ovaj program specijalno pravljen za večerašnju priliku. Iskoristit ću priliku da pozovem da nam se na sceni pridruže članovi izvođačkog ansambla Huda Stevan Štrbac, Vrčinski vez, to je naš ansambl koji izvodi večerašnji program, Marija Starić i Srđan Stojanović. Molim vas, dođite, pozdravljam i gospodina Miloša Radanovića, izvođačkog ansambla. Naime, Marija i Srđan ove godine dobijaju zahvalnice kao članovi ovog ansambla koji su bili najredovniji na probama, a mi smo odlučili da ih nagradimo sa po jednom zahvalnicom. Na zahvalnici će odlučiti umetnički rukovodilac Miloš Lazarević. Sad bih pozvao i ostale i još 3 člana ovog izvođačkog ansambla. To je Nevena Vagić, Milica Đorić i ponovo Srđan Stojanović. Oni su ove godine jubilarci društva. Znači, svojim radom su zapravo da 10 godina, znači 10 godina u svojom društvu i za ime mi smo odlučili da ih nagradimo malim poklonima i zahvalnicama, a poklone ćemo uručiti predsjednik upravnog odbora, Zoran Marinković. Evo prvo zahvalnice. To su zahvalnice, sad mali pokloni. I na kraju imamo ovog svečarskog dela, imamo još jedno posebno priznanje. Posebno priznanje za našeg dugogodišnjeg člana. Ja bih pozvao Marka Marinkovića. Dođi, Mare. Ajde, Mare, odlučio da ove godine postane sa trening da svakim na glavu. Moram, i mi smo odlučili da se to ime zahvalimo jednom stranom poklonom i zahvalimo. Učešćeni Dragan Balić, Dragan Balić, Dragan Balić. Tradicionalni igrač, ovo će dobijati svi koji ovog dana prestanu da igraju, nadam se da nećemo tako često deliti i zahvalnice. Ja sam hteo još nešto, zaboravio sam malo pre da kažem, ali nema veze, evo sad ću. Svi mi možemo malo da izostavimo s ovih proba, nije nikakav problem. Sve će to da se nekako nadoknadi.
jedan čovjek nikako ne sme da izostane sa probe i on kad izostane onda je stvarno muka. A pošto je on na svakoj probi bio, a on sad ne zna da će dobiti to što će dobiti, doduše zahvalnici u pitanju, naš korepetitor i šef ovog orkestra, eto, i to bi bilo to što se tiče ovog središnjeg dela. Krećemo sa programom. Nadam se da ćete uživati i da ćete na kraju biti jako zadovoljni od što se već prijatelji.